For the past how many years I was battling with not just myself tetapi my faith. Dengan I punya iman. I terlalu takut dengan kelompok-kelompok yang terlalu taksub pada orang, tahu tak Remy? Oh, I sangat, masa tu I dah sampai, walaupun I cetek ilmu agama tetapi I rasa ianya sangat tidak betul. Adakah you sedang cakap you trauma? Oh, sangat trauma Remy. Sangat For trauma. many years Remy. Yeah. Sampaikan satu hari I cakap dengan you kan secara bergurau kan, I pergi umrah, I kata I want to become Syiah lah sebab aku takut, aku dah tak tahu dah ahli sunnah ni apa. Ini I nak cakap. Apa nak cakap? Kononnya dulu bisnes besar tau, lepas tu bisnes melingkuk, EPF tak bayar. Bukankah itu penganiayaan? Hak orang. Hak orang tau. Lepas tu kadang-kadang among the celebrity kan, oh dulu buat bisnes besar, lepas tu bisnes dah melingkup, EPF tak bayar, tapi netizen tetap akan menyokong, kononnya terpaling baik. Perbelanjaan kau pun perbelanjaan yang tak dibenarkan. Jadi banyaklah kena add back. Lepas tu musuh accountant, musuh tax agent, musuh auditor, ni semua musuh. Belum lagi pihak lembaga hasil dalam negeri, ni musuh paling ketat. Kononnya mengambil hak engkau, usaha engkau. Lembaga yang paling ditakuti. Exactly. Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Tanpa Skrip. Episod yang pertama, special kali ni, okay? So disebabkan hari ni adalah kali pertama kita shoot podcast tanpa skrip, dan kenapa nama dia tanpa skrip. Tapi sebelum kita nak ulas tentang nama podcast kita, apa yang saya boleh share dengan korang adalah idea untuk buat podcast ni dah lama dah. Saya plan berbulan dah. Sebab bila saya masuk dalam kereta, saya dengar podcast ni dah 4 tahun dah. Dan cuma tak terfikir untuk buat podcast sendiri sebenarnya. So secara serius yang saya fikir nak kena buat juga podcast ni. Dia bukan sebab orang yang buat podcast kita pun nak buat podcast, tak. Tapi podcast tanpa skrip ni, saya rasa dia boleh jadi satu platform lah yang kita akan jemput kawan-kawan kita dalam industri. Sebab saya dalam industri ni pun dah 10 tahun. Jadi platform yang kita nak bagi kawan-kawan kita juga untuk appear dan bagi pandangan dan berkongsi juga apa plan diorang, apa pengalaman jatuh bangun dalam bisnes kan. Itu yang kita akan bawa dalam podcast tanpa skrip. Tapi dan kali ni saya tak seorang. Sebab saya ada partner saya. Partner saya berada di sebelah saya sekarang. Dah ready dah pun. Kami dah ready dengan setup yang sangat-sangat cantik ni. Okey tak podcast ni? Kan? Setup ni cantik tak? Kan? Tapi saya rasa happy lah sebab finally kita dapat juga buat podcast ni, which is podcast kali ni special sebab asalnya saya nak buat podcast ni seorang. Tapi bila ada partner yang berada di sebelah saya ni, saya sangat berbesar hati lah. Someone yang daripada dulu saya look up, saya memang idolize, saya memang nampak someone yang saya tak jangka boleh berada duduk di sebelah dia sekarang. Kan? Asalnya daripada Sifu. Asalnya Sifu kan. But finally menjadi co-host. Okay, Datuk Jerry Rizal. Hello, Assalamualaikum Remy. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana jemput I datang pada hari ini untuk rakaman tanpa skrip. Podcast. Ya, rakaman podcast tanpa skrip ini. Tapi okay. sebelum kita nak start ni, nak panggil Datuk ke nak panggil J? Panggil J je. Lepas tu lagi satu Remy. Macam tak boleh lah panggilan Sifu lah, mentor ni lah, apa ni. Kenapa? Dia macam ada body tau. Dia ada body tau. Sebab apa? Dia macam ada sial dia dekat situ. You know, I memang ada sialnya dekat situ. Sebab viral dekat dalam mana-mana platform sekarang ni kan. Jadi macam panggilan itu dan gelaran itu bagi I telah dirogol oleh pengamal-pengamalnya sendiri. Yang menanggung akibatnya adalah pengikut-pengikutnya. Jadi bagi I don't want that title Sifu lah, mentor lah, apalah. Just call me J, tak payah Sifu-Sifu Remy. Okay. You know me. Yelah, pasal J, bila you dekat luar kan, you dalam industri ni 13 tahun. Kan? Industri apa ni Remy? Tak, maksud I,
industri coaching and training lah. Okey, Kan? faham. Okay. So dalam 13 tahun ni, Ya. you dah jumpa macam-macam usahawan. Okay. Macam-macam usahawan, macam-macam perangai, macam-macam kisah yang you dah tengok kan. So kita nak balik-balik bila you start industri coaching and training ni kan. Sebab apa? Dia okay. Ceritanya adalah sebelum ini ada 8 tahun pengalaman dalam bidang consulting. 8 tahun. 8 tahun Okay. dalam bidang consulting. I was Okay. working in a company that does consultation untuk companies. Okay. Companies mean big organisation. Faham. Jadi bila I bertemu jodoh dengan company lama. Okay. Dulu bertemu jodoh, lepas tu dah tak ada jodoh. Bercerai. Ya, bercerai. Sekarang dah official bercerai ke belum? Belum lagi, belum masuk court lagi Remy. Okay, anyway. Tak, jangan kupas, jangan Okay, kupas. tak ada kupas. Kita tak nak bercakap pasal tu pun. Faham? Lepas tu I biasa bekerja dengan organisasi besar dan berstruktur. Okay. Okay, kemudian it was way back in 2010 bila I bertemu jodoh dengan syarikat lama. Mission itu sangat besar untuk mendidik masyarakat ataupun memberi peluang untuk orang belajar menjadi usahawan. Faham? Okay. Later that I know, ramai orang pandai berniaga tapi tak pandai berbisnes. Pandai berniaga tapi Pandai tak pandai berniaga berbisnes. tetapi tak pandai berbisnes. Okay. Okay. Itu yang I nampak jelas. Pandailah berniaga tapi tak pandai bisnes. Apa bezanya Remy? Apa beza dia? Okay. Berniaga, buka kedai, tutup kedai, buat marketing, dapat duit, simpan and that's it. Berbisnes adalah untuk menentukan kelangsungan bisnes itu dengan struktur yang betul, dengan keuangan yang betul, dengan tim yang betul dan organisasi yang betul dan berterusan untuk satu jangka masa yang panjang. Okay. You know? Okay, itu beza. Konteks I. I may be wrong. Tak perlu nak fight I pasal benda lah ni because I menyampah kadang-kadang dengar untuk explain benda ni. Konteks ini kepada masyarakat and people do not need to agree with me. Okay, kenapa I kata pandai berniaga dan tak pandai berbisnes? Memang banyak sekolah, mentor, sifu yang ajar, okay, this is how you do business, this is the marketing, this is how you make money and all that. And satisfy your ego and greed. Tetapi mereka tak fikir tentang cash flow planning, tentang orang-orang penting dalam bisnes, tentang kelangsungan bisnes, tentang hala 7, 3, 4, 5 tahun, tentang cabaran dalam dunia perniagaan and all that. Faham? You know, jadi benda tu bagi I tak solid. Structure dalam pengajian ataupun pembelajaran dia tidak solid. Jadi I banyak sangat berjumpa dengan kelompok-kelompok ini, Remy. Tapi kan apa yang I nampak kan dalam industri kita ni kan Jay kan. Ada orang yang skeptical tau. Skeptical maksudnya dia memang dia buat bisnes tapi dia tak akan get into untuk belajar bisnes. Pasal dia berkata aku buat bisnes. So dia tak akan masuk mana-mana sifu ke cikgu ke. Ada kelompok yang macam tu. Memang Betul? dia tak akan masuk circle-circle tu. Okay. Dan dia orang sangat judgemental pada orang yang masuk program-program macam tu. Betul? Okay, Remy. Apa komen you? Okay, apa komen I? Ha. Pedas ke, panas ke, yang murni-murni? Tanpa skrip. Tanpa skrip. Okay, dia lebih menghencap ataupun apa. Ha. Dia bila, okay, selama beberapa belas tahun I dalam tempoh jodoh itu ya, Semasa jodoh tu ada lah. semasa jodoh itu ada. Alright. Jadi masa dalam kelompok itu, I tak nampak dunia luar, Remy. I tak nampak Kira dunia you kata luar. you katak di bawah tempurung lah. I sendiri sebenarnya jadi katak di bawah tempurung tau. Sebab you are so comfortable in that environment. Duduk dalam bubble tu. Ya, dalam bubble itu dan tak nampak dunia luar. Tapi at the same time, I practice 3 perkara. Okay. I practice take notice, be alert and pay attention. Okay. Ini I selalu. I like to observe. Okay. You know, jadi I tahu ada kelompok yang tak perlu guru, tak perlu mentor, tak perlu sifu, tak perlu whatever chicken, they still can do business. Okay. You know, so ever since bila dah putus habis jodoh I bersama syarikat itu dan bila I keluar, alhamdulillah I berjumpa dengan ramai usahawan-usahawan yang tak ada mentor, yang tapi pandai berbisnes. Okay.
I berkawan dengan, for example, I berkawan dengan Serai Group, Datuk Najib. Besar perniagaan dia, banyak branch dia. So I kenal dengan Habib Jewel. So I, dengan, for example, banyak lagi lah brand-brand besar dekat luar. Tapi diorang pun tak ada cikgu pun? Tak ada cikgu. Mustahil? Ya. Diorang pun sendiri, diorang kata. Ataupun mungkin dia tak ada cikgu informal. Dia tak ada cikgu informal, tetapi mereka ada network sendiri, association yang mereka, di bawah naungan association. Jadi mereka selalu berjumpa. Faham. Kadang-kadang ada pertemuan untuk diorang throw idea and learn from each other. Faham. Sebab dia macam gini, there is no one template that is applicable to any business, sebab model business berbeza-beza. Betul. Cara untuk kita buat duit berbeza-beza. Betul. Jadi kita sendiri yang tahu how to maneuver all this issue dalam business kita sendiri. Faham. You know what I mean? Jadi bila I keluar dan I jumpa dengan ramai orang, jadi I rasa macam best. Even for example, I selalu berjumpa dengan Dato' Alif Shukri. Okay. Siapa cikgu dia? Okay, dia selalu bila jumpa I, dia akan like, oh Dato', come join me. I kata, you are my sifu. Dan I rasa macam, Dato' Alif Shukri kata you sifu dia? I cringe. I rasa geli. I rasa macam, I kata, Dato' Seri, ini menganjing ni. I kata, because you are making so much money, Betul. your investment is solid, you have cash. Betul. You know what you wanted to achieve and you work bloody hard tau to achieve whatever that you wanted to achieve. Betul. You know what I mean? Of course they go through a lot of failure, bangkit, kena kecam and all that. Tapi sekarang kalau kita tengok dia punya PR is like really appealing and pleasing to Malaysian. Betul. Betul. Dan dia sanggup bangun pagi subuh on live and then jual apa saja benda and tak pernah jemu buat campaign. Tapi kenapa Dato' Alif Shukri kata you sifu dia? I tak tahu. Dan awal-awal juga Remy, untuk setahun dua ni I macam malas juga nak keluar sebab perspektif orang. Mungkin orang kenal I dulu dan orang tahu apa yang I buat. Jadi mungkinlah ada sedikit tanggapan baik. Tapi sebenarnya I orang biasa je. Sorry je untuk interrupt kan. Dalam industri SME ni kan, kalau sebut nama you, Jerry Rizal kan, orang memang akan familiar lah. Kita orang geng-geng business ni, especially yang masuk program-program training ni memang akan familiar dengan you lah kan. Tapi ramai orang dekat luar sana yang orang yang mungkin dia tak buat business, dia orang tak familiar juga dengan you tau. Okay. Because of bila I tengok kan konten-konten you ke apa, bila dia masuk podcast yang lain kan, ada orang tanya, siapa dia ni? Dia ni bagus lah cara dia bercakap. Tapi dia ni buat apa You buat apa sekarang je? Okay. Alright. Dulu, I am a trained consultant. I like to consult. I like to see gap. I like to analyse apa gap yang ada dekat dalam business, struktur business and how to make money and how to overcome all issues in business. And then my forte, I am a chartered accountant, Remy. So kerja otak I hanyalah berfikir tentang number. So musuh utama business is always about wastage. So for the past 13 years, kerja I adalah ajar orang. Lama-lama I rasa I membongak, Remy. You rasa you membongak? I rasa I membongak. Adakah itu perasaan atau I rasa I membongak because of it's like this. As I said, bukan semua orang ada isu yang sama, dan bukan semua business model adalah sama. You understand or not? Bukankah ada quotes yang mengatakan business ni sebenarnya foundation dia sama je sebenarnya. Correct. Kan? Akan tetapi issues dia akan melibatkan keadaan geografi, you di mana, level pemikiran, economy structure and all that aspect, Remy. Jadi for the past 13 years, sampai satu ketika I rasa macam I don't like to do this anymore. And then bila I keluar, dulu aku kononnya pandailah sangat ajar buat ni on surface. I don't know what is the underlying effect, apa isu, apa sebenarnya masalah, apa root cause. So sekarang for the past 2 years I joined this organisation, a small setup,
dan sekarang I sinsing lengan dekat syarikat ini dan I sendiri berbisnes, bukan berniaga. Faham? Okay. Dalam platform yang I berada sekarang, I beri peluang untuk orang berniaga. Okay. Manakala kami menjalankan bisnes untuk memastikan kelangsungan bisnes itu dan peluang untuk orang yang bernaung di bawah platform kami untuk berniaga. So boleh faham konteks? Okay, you berbisnes, dia orang ni berniaga. Ya. Yeah. Okay. Atas platform yang sama with the product that we offer. Okay. Dan okay. For the past 2 years, the challenge would be dulu aku ajar. Sekarang aku buat. Sekarang you hands on. I hands on. Oh Remy. Oh Remy. Penatnya rasa. Bila you sendiri yang hands on. Exactly. Because it's easier said than done. Ramai orang senang cakap, kau buat ni, kau buat ni, kau buat macam ni, kau ikut macam ni. Itu akan dapat middle finger dengan aku sekarang. So try to do business. Tapi masa you 13 tahun dulu, you tak rasa perasaan sekarang I tak rasa sebab, okay Remy, I am not this so-called Sifu mentor or whatever chicken people wanted to label me. And I never claim myself to be Sifu mentor or whatever chicken. Orang aja yang meletakkan dekat situ because of the things that I shared with them. And then, bila I berjumpa dengan, all the client di bawah syarikat ini, klien di syarikat ini, my perspective and my question is always about financial. Okay. Cost, dollar cost averaging, soalan-soalan yang I akan tanya. I bukan pakar marketing. I bukan pakar buat sale. I bukanlah pakar and all that. My expertise, so-called expertise lah, ilmu I pun bukannya power sangat. Tapi it's always about how to make money, sustain, lower your cost, find out apa wastage, and then make sure business sustain, business ada cash reserve, business is bankable, business boleh pergi jauh, business akan sampai satu peringkat boleh dapat bantuan daripada, for example, grant, government, bank untuk financing for escalation dan juga expansion, Remy. Jadi bila I berada dalam organisasi sekarang ini, Remy, the first thing I need to do adalah satu, operate dia punya P&L and tengok balik the balance sheet and tengok semua cost involved in the business. Okay. And then satu adalah measuring internal capability. Capability ni datang daripada apa? Syarikat ni berapa jauh dia boleh pergi, market, berapa banyak market, berapa besar accessible market untuk business model ini. Kedua, apa peluang perniagaan yang kita offer kepada network yang berada di bawah platform ini. Faham? Faham. Business dan juga perniagaan. Jadi kita wujudkan peluang untuk orang berniaga, tambah pendapatan. Jadi on the business aspect adalah, of course, I need to always maintain margin. I need to always measure cost. I need to always see mana wastage, wasting time, wasting effort, and then wasting money. Ini adalah benda yang kadang-kadang orang tak nampak tau. Tapi diorang ni macam hamster tau, spinning the wheel, pusing sampai mampus. Even for example, Remy, you go to classes, all these so-called cikgu ke whatever chicken, they don't see this. Sebab apa? Sebab apa? Because they never ask all these qualifying question. Okay, tell me, any cikgu yang pergi bedah you punya P&L and balance sheet to measure your efficiency? Tell me, ada? Sebab bila kita you kan dulu, you ni kan ala-ala junkie penagih untuk pergi kelas. You invested so much sebab to attend class. Dia bukanlah macam tu. Because of dan tu pula sebab tidak. Pada waktu tu kan, dia macam ni tau je. Ada satu masa yang logik you akan kalah dengan perasaan you. Contohnya, elaborate dekat situ. Okay. Mula-mula memang you logik tau. Tapi bila you duduk dalam satu circle, yang semua orang akan bercakap tentang you takkan boleh berjaya tanpa you belajar. Okay. Mula-mula you akan deny. Tapi lama-lama, bila you ada hurdles, you akan fikir balik. Alamak, aku
facing challenge ni pasal aku tak belajar ni. Betul? Kan? Okay. Nak pula kawan you yang dekat sana yang tengah belajar, dia result jauh lebih baik daripada you. Okay. So dia akan ada thought yang kata, ish, aku kena belajar jugalah. Okay, Remy. Betul. It's like this, Remy. I tak nafikan. Ya. Yeah. Ini bukan menghencap business training. Tidak. I tak nafikan, Remy. Tapi at the end of the day, Remy, when you face problem, when you got stuck with your business, do you really know how much you want out of it? You cannot measure yourself with other people, tau. You understand or not? Faham. And you don't know their struggle. You don't know what they have gone through. You don't know, kita nampak mungkin indah apa yang dia ada, but you really don't know apa dia punya struggle. Dan finding escapism dengan pergi belajar, bukan I kata salah ya Remy. Tetapi as I said, you pay top dollar. What did you get? What did you get? What did you get? You know what I mean? Bukan I kata tak ada value. I'm not saying tak ada value. You know, tapi point I adalah, are they able to analyse, explore and bedah apa isu you sebenar-benarnya? You faham tak? Ni luahan perasaan ke? Tak, bukan tak. Because I know you, Remy. Kita kenal 2022. I didn't know you before. You ingat lagi Of course, I kenal 2022 you. I jumpa you dekat Langkawi in one of the program. So you spend the whole night talking to me. Why? Malam tu kita bersembang. Yeah. Besok tu sambung lagi. Exactly. Why did I talk to you about? Because I just wanted to know, where are you at? You know, because it's like this. Kebanyakannya adalah bila orang akan datang sembang, dia akan jumpa dengan buka mulut semua segala jenis masalah. Tapi macam you make the effort to understand about how to handle challenges, how to see things in better perspective, macam mana nak betulkan mana yang tak tepat and all that. So that's why kita ada good conversation pada hari itu. Dan juga you sendiri yang sudahnya from that conversation, I am not a mentor, I am not a guru, I am not a sifu. From that conversation yang kita buat for that few hours, you basically restart balik business you. You stop wasting. You check back yourself and you basically decided to know how much you want. Sebab ayat tu pada waktu tu adalah and you balik-balik, you singsing lengan, you turun bawah balik, you buat balik kan? Exactly. Dia macam gini. Itu ayat tu I tak lupa tu. Exactly. Betul, Remy. Itulah I kata you membongak. Baru sale 1 juta sebulan, for example. You tak tahu berapa you punya GP. You don't know how much is your cash. You invested in bringing in talent. You know what I mean? Orang yang kononnya berstructure, orang yang kononnya begini-begini. I'm not saying it's wrong tau. But you are an SME. Betul. You small, medium enterprises. You know what I mean? You know your business. You start your business. You tahu apa yang you nak capai. You tahu macam mana nak cari duit. And then kononnya, you ambil orang to replace your brain. Tak sama je. Exactly. Memang tak sama. And I dah lalu okay, mungkin exceptional cases lah, Remy. Orang yang tengok podcast ni later akan komen lah, menghencap lah kan. You know, but as I said, this is tanpa script. You invited me over. Kita tak nak go ada script. And then everyone is entitled to their opinion. Correct or not? Yes. Tapi your realization sendiri, Remy. Bila you sendiri kononnya check and balance yourself. Sebab dia bergantung kepada you punya capability. Sebab je masa you cakap tu, bila I tengok balik diri I masa tu kan, I tengok balik, I rasa I dah jauh dengan business I. Because of I dah jadi bosses. So I menunggu result yang my team akan deliver result. So I akan bagi masa. Yalah. Tapi dia tak dapat apa yang I nak. So at last apa jadi? I jadi frust lah. Kan? Sebab I pay you untuk deliver my expectation, so that you tak boleh deliver. So buat apa I bayar you? It's not their bloody business, Remy. Betul. It is not their bloody business. Betul. You understand or not? Tetapi perspektif yang kita bawa pada waktu tu adalah sampai bila kita sendiri nak run that business masa tu. So that's why kita hire people, kan? So bila I nampak proses tu dia tak deliver dengan apa yang I expect, so that's why mula-mula dia frust tau. Lama-lama dia akan jadi faktor apa? Dah mulai emosi. Okay, it's, as I said, go back to basic. You are an SME. Perkataan kaki tangan sekarang ditukar menjadi tenaga kerja.
anggota kerja. Sekarang dah jadi anggota kerja. Ya, anggota kerja. Dah bukan kaki tangan lagi. Tidak. Anggota kerja. Exactly. Masih lagi. Dia tak kata perkataan pekerja tu dia tak kata otak yang akan berfikir untuk bisnes engkau. Kenapa dia kata anggota kerja? For them to perform duty and task. Oh. You still hold the brain. You know what's happening. Kerja kita sebagai SME, pemilik bisnes, always identify gap. Tengok apa direction, tengok numbers every day. So that from numbers you know what is happening. Mungkin marketing you tak power, ada wastage dekat sini. Benda ni tak berlaku supaya staff you ataupun anggota kerja you will perform the task. You know? Kalau you are doing what? Apa tu fragrance business, correct or not? Kalau I jadi CEO pun, I don't care. You give me like 20-30,000 every month, I just do. You know? So from the day we shake hand, you bagi tahu tak apa kerja I? Did you tell me what, you know what I mean? Ya, biasanya memang kita akan bagilah kan, apa JDU kan, apa SOP-nya kan. Yeah. So itulah. I perform task according to the JD. And you frust because I tak achieve. Adakah I tak buat according to your JD? Buat juga. Ada? Kenapa you nak frust dengan I? So sekarang you bayar gaji I, duit I dapat ni kononnya kalau I beranak pinak, I bagi anak bini I makan dan you question I punya rezeki. Sebab apa? I buat kerja apa yang I sepatutnya buat, betul? So sekarang kenapa you frust dengan I dan you berkira dengan gaji yang kononnya you bayar kat I tu? Why? Because I don't want to actually crack my brain tau. Because it's still your business. Betul. Ya, I will jalankan your business. Tapi tetap juga sebagai business tu, I punya business. Exactly. I tetap juga kena tengok daily basis progress tu. Of course. I can provide you the numbers. I can provide you where we are going. I can provide you what is the gap analysis. You make decision. Don't expect me to make decision because nama I tak do dalam SSM. You understand or not? Yes. So, sama juga Remy. Okay, 2010 bila I bertemu jodoh dengan company tu, people label me as a bitch. Bitch? Yeah. Sebab we were just starting. Okay. Disebabkan apa? You terlalu keras dengan anggota kerja. Because I terlalu keras dengan anggota kerja. Tak ada budget. Company baru start. You know, we have limited resources. So, and then some more the location tak sexy. You're not located in Jalan Sultan Ismail. You're not located in Jalan Raja Chulan. You know what I mean? So ada limited resources but I need to get things done and at the same time you are fighting against time. So banyaklah and then some more kita pula banyak benda nak fikir, you know. Tapi I learned through all that process. I was labelled segala benda as a boss. Because pada waktu itu I give my heart and soul to the company because I really respect the mission. You know what I mean? Tapi sekarang bila you tanya what's next for me now, I dalam fasa sebagai seorang tua dengan platform yang baru, lebih tenang. You happy tak dengan apa you buat sekarang? I happy sebab bila I tengok makcik-makcik di bawah platform ini buat duit, you know, like jenis yang dapat extra 300-400 ringgit sebulan dah happy, dapat 1,000 ringgit sebulan dah happy, dapat tolong sara keluarga dah happy, dapat tolong husband bayar duit kereta diorang dah happy. You know, ini kelompok lain daripada kelompok dulu yang nak kena beli Aventador, beli Ferrari, you know, nak kena bawa yang tak sabar-sabar tunggu kereta sampai sanggup terbangkan dari London. You know what I mean? Jadi I cringe. Tapi sekarang biarlah. People are so happy. Diorang lebih tenang. Diorang ada masa. You know. Diorang nak buat diorang nak berniaga, diorang berniaga. Diorang tak nak berniaga, diorang tak nak berniaga. Tapi platform tu sentiasa wujud dan ada. You know what I mean? Dan business pula, on our business, every month I will always monitor the numbers. You know. So of course, Remy, sebagai sekarang, kalau nak katalah bahasa terma
Dewan Bahasa dan Pustaka, pendiri bisnes. Pendiri bisnes. Okey je, kita nak simpulkan lah. Kan? Yeah. Dah berapa minit kita bercakap benda ni. Yeah. Kesimpulannya, soalan yang I nak tanya pada you adalah, adakah kita yang buat bisnes ni, sekarang you pun buat bisnes, I pun buat bisnes sekarang. Soalan dia adalah, sekarang ni adakah kita pendiri bisnes ni memerlukan coach, memerlukan cikgu? If you are too bebal, then probably you need lah. How you define bebal? Tak tahu, dia macam Adakah gini. bila you rugi dipanggil bebal? Bukan. Sorry ya. Pardon me with my French. Untuk viewer, tak payahlah nak komen macam-macam. Bila I keluar podcast saja macam-macam orang akan hencap tau Remy. Sebab apa? I pun tak tahu and I don't care. You know, point I adalah, you know, everyone is entitled to their opinion. You know, everyone is entitled to their opinion and then everyone should embrace each other's opinion. Okay. So sebagai pendiri bisnes, the first thing Remy, masa I dalam organisasi ini, the first thing I did adalah, apa tahu, setiap pagi kita ada kiblat tahu, our sales. Okay. Our yesterday sale. So what we did right adalah ambil data analyst. Okay. So data analyst. You appoint data analyst. Ya, ambil data analyst. Alah, bukanlah power now pun. Budak mathematics management. Banyak je budak mathematics lulusan grad mathematics. You know, statistik ke whatever. Tapi sorry interrupt sikit je. Tapi dengan zaman sekarang dengan ada AI ni, masih memerlukan data analyst lagi lah. Of course. Untuk? Because of you must know, sebab numbers is just numbers. Okay. Tetapi all the emotion and sentiment, you sendiri yang tahu. Okay. You know what I mean? Even you gather all your senior leadership team, they just don't care. Look at the number and like, apa ni yang aku nak tengok ni kan? So kerja kita setiap hari adalah train mereka how to interpret the numbers. Okay, ada number sale, ada comparison today and yesterday. For example, yesterday and the day before. Lepas tu ada comparison month to month. You know, ada comparison year to year. You know, semua benda tu. Dan kita tahu produk mana yang laju, produk mana yang tak laju. So that is easy for us to do campaign, easy for us to give discount, easy for us to decide. Kita yang decide, staff takkan boleh decide. You understand or not? Because kalau kita nak bagi diskaun, are you willing to sacrifice your margin? Correct or not? Correct. Kemudian diorang akan tengok. The first important thing yang I ajar untuk diorang mahirkan melihat nombor-nombor ini, satu apa? Diorang akan nampak behavior. Produk apa yang akan jalan. Produk apa yang dah tak jalan. Produk apa yang ramai orang akan beli. Sempena apa. So I have calendar so that they can see what's happening throughout the month, throughout the every quarter, throughout the year. You know, so that they can plan better. Kemudian kita akan tengok bila pula turnover barang nak sampai dari supplier. Tengok apa yang berlaku, macam perang hari tu, huru-hara, barang tak ada. You know, so preparation. Kemudian kita tengok juga stock readiness. Kadang-kadang power marketing. Banyak yang kononnya daripada 1 jadi 10 juta, 10 jadi 100 juta, melingkup. Sebab apa? Stock readiness, people are just so tired, staff worn out. Back end tak ready. Exactly. Sebab pemikiran staff sendiri kena sentiasa dilatih. You know, for example, if you hire me as like for a CEO to help you manage the business, mungkin otak I dah biasa buat sales 10-20 juta, staff you mungkin buat 100,000. Jadi bila I masuk, expectation I adalah gap dia dari 10,000 ke 10 juta. You rasa dia boleh fikir tak? Tak boleh. Tak boleh. So macam mana cara untuk I bagi staff you mahir dari slowly daripada 10 start to develop thinking untuk dapat 10 juta. Banyak elemen tau Remy. Betul. It's not about you nak kejar number, you nak kejar sale, you nak kejar ni marketing, you terpaling power and all that tau. Adakah kalau for example sekarang you biasa bisnes dengan 100,000 sebulan for example. Tiba-tiba you punya marketing is to prepare you for 10 million a month. You rasa kilang mampu? Tak bersedia lah. Exactly. You know what I mean? Orang-orang penting dalam bisnes ni, adakah dipersiapkan? Mana ekosistem tu perlu dijaga lah kan. Kena Kena jagalah ekosistem tu kan. Bukanlah hanya supplier. Dia macam ni lah kan. Remy.
Tiba-tiba you jumpa cikgu. Oh, you power lah. You boleh pergi 100 juta. You pun belanja lah untuk save 100 juta. Tiba-tiba kilang you meletup. Tak boleh nak deliver juga. Habis tu? Habis tu? You understand or not? Faham. Semua kena go through. Dia lagi satu kan Remy, if you read any financial report kan, company besar pun dia punya compound annual growth rate, CAGR, 10%, 20%, sangat gradual tau. Sorry, nak interrupt sikit. Sebab dulu kan, bila kita tengok company-company besar kan, kadang-kadang dia orang punya aim untuk next year kan, increase 7%, kan, increase 8% kan. Tapi kita dekat SME ni, nak increase kalau boleh 100%. Itulah dia. Nafsu tu kau memang besar. Nafsu tu besar tau Remy. Tapi staff engkau, supplier engkau, market engkau, you understand or not? Banyak elemen penting tau. Readiness. Faham. Itulah dia. Macam mana you nak go steady? You exist. You still exist in years to come. Your customer keep on buying from you because they trust you are there. It's not just marketing hype. Kalau macam tu tak ada beza lah Remy, orang buat business hit and run. Pang keluar, collect cash, lepas tu tutup. Tapi sekarang agak meriah juga kan, pasal dalam social media sekarang kan, bila banyak business owner yang tutup kan, tutup atau menghilang, benda ni jadi bahan kepada netizen yang kata, kau dulu kau kaya, kau melaram, masa tu kau tak ada rasa nak minta support netizen. Kan? Tapi bila sekarang kau jatuh, tiba-tiba pula kau mengalirkan air mata, mengharapkan support daripada netizen. Ini benda yang diperkatakan lah. Kan? What is your comment on that? Mungkin diorang dah cash out. Mungkin. When they make, kita husnuzon lah. Okay. So daripada 1 jadi 100 juta, I assume lah gross profit dia 40%. So hard cash dia ada banyak. You know, so dia enjoy lah retirement dengan duit yang dia dah kumpul. Kita husnuzon. Itu kalau berlaku macam tu. Tapi yang kita nampak dia sedang buat bisnes baru. People need to survive lah. Kan. So netizen pun pada I kan, sebenarnya bila kita nampak orang yang dah jatuh, kemudian dia nak bangkit, itu benda yang positif. Betul. Dan tak patut pun kita hencap dia, mengata dia kan. Sebab macam you cakap tadi, semua orang nak survive. Kan? Sebab hari ni mungkin kita rasa kita mentertawakan orang, tapi bila kita berada dekat tempat tu je, kita pun belum tentu. Tak ada Remy, tau. dalam dunia sekarang macam kita selalu sembang kan Remy kan. You sendiri selalu cakap kan, sekarang Allah bayar cash kan. Betul. Betul je. Then you cannot manage people's perception because as I said, dia macam ni Remy, kadang-kadang bila I tengok ini I nak cakap. Apa nak cakap? Kononnya dulu bisnes besar tau, lepas tu bisnes melingkup, EPF tak bayar. Bukankah itu penganiayaan? Hak orang. Hak orang tau. Lepas tu kadang-kadang among the celebrity kan, oh dulu buat bisnes besar, lepas tu bisnes dah melingkup, EPF tak bayar, tapi netizen tetap akan menyokong, kononnya terpaling baik. Masuk pula buat aktiviti agama sikit kan. Itulah. So you know, jadi bagi I, you don't ask netizen to understand you. Don't. They are entitled to whatever opinion they have. So be it. The moment you wanted to put yourself out there, even macam hari ni lah, kita bercakap dekat tanpa skrip. I tak tahulah sama ada orang tengok ataupun tidak. Kalau orang tengok pun orang akan hencap I, orang akan mengata I, orang akan bagi komen. Lembut ke tu? You know, apa kebabinya? You know, because of tahap pemikiran dan tahap pemahaman manusia berbeza-beza. But I just don't care. You know, since we talk about this tanpa skrip, let me talk about it. So macam mana tu Remy? Orang boleh dipuja dan kita kena kesian, tetapi menganiaya hak orang. Itu hak orang satu, staff. Hak kerajaan? Dengan tak bayar cukai kan. Kenapa? Kenapa nak musuh pasal benda lah tu? Tapi sebab benda ni, dia bukanlah benda yang baru. Sebab bila kita buat bisnes ni, kita pun tahu kan.
cukai nak kena bayar. Itu musuh Kan? usahawan dekat Malaysia, Remy. Itu musuh. Sebab kan, So mana datang keberkatan tu? Oh, saya nak buat bisnes, nak mengejar keberkatan. Tapi gaji cikgu yang mengajar anak engkau, gaji hospital, kaki tangan hospital, jalan, gaji polis yang menjaga keamanan, gaji askar. maknanya kan kita pun jangan salah buat musuh lah. Sebab Exactly. akhirnya kita ni nak bisnes lama. Ya. Kan, suka tak suka, kita takluk pada So you dah mula undang-undang. faham konteks I berniaga dan berbisnes Ha. Okay je. Okay. So I rasa macam ni. Okay. Kita nampak lah. Nak kena bayar tax banyak sangat. Sebab bisnes kau banyak lah, Baral. Sales kau banyak. Lepas tu rekod perbelanjaan kau pun berterabur. Kan? As simple as that. Perbelanjaan kau pun perbelanjaan yang tak dibenarkan. Jadi banyaklah kena add back. Lepas tu musuh. Musuh accountant, musuh tax agent, musuh auditor. Ni semua musuh. Belum lagi pihak lembaga hasil dalam negeri. Ini musuh paling ketat. Kononnya mengambil hak engkau, usaha engkau. Lembaga yang paling ditakuti. Exactly. Padahal apa yang kau takut? You follow the law. Ada tax agent, ada auditor. You know, they manage your record properly dan kau sendiri tak merompak. Inilah dia. Dan lagi satu, bercakap tentang merompak dalam bisnes ni, Remy. Dulu Apa, merompak bisnes sendiri? Ya, dulu I ada kelas, Remy. Apa nama kelas tu? Dululah. Bukan copyright I lah. Copyright dekat company lama. Entrepreneur Foundation Program. I ajar 7 syllabus. You know, I ajar pasal company structure, IP, accounting, finance, tax, HR and all that. I even provide template tau untuk sesiapa yang nak mula berniaga, follow this template. Dengan 7 komponen tu lah. Yeah, I even teach them taxation. Ajar buat tax planning apa segala on the surface level Tahun lah. bila tu I started way back, I cannot remember lah, Remy. It doesn't matter lah. But I stopped doing it in 2018 sebab sebenarnya before I bercerai, I telah digantung tak bertali sejak 2018. Digantung tak bertali sejak 2018. Jadi I dah macam orang tua pencen lah, di cold storage kan di rumah. Jadi I dah tak campur dalam urusan business and what not, and I don't make any decision. You know, so daripada 2018-19 COVID I masuk balik untuk restructure sebab masa tu huru-hara, and then after that I disuruh berhenti lagi dan duduk dekat rumah, you know. But anyway, apa yang I nak cakap, dulu I buat kelas ajar usahawan yang baru berniaga untuk pergi berbisnes. You know, dan I bagi tahu, kau nak ambil duit syarikat, kau tunggulah dividen kau. Kau janganlah ambil advance dividend. Sekarang banyak kan cikgu ambil gaji sikit, lepas tu ambil advance dividend. How sure you are advance dividend ni you are entitled to? You satisfy tak dividen punya solvency test of your company? Do you know not, Remy? Before you take dividend, you must make sure you buat solvency test. Tengok company you ada duit tak untuk meneruskan perniagaan for the next 6 months. Balance tu je you baru boleh ambil. Alright. Okay, jadi adalah banyak technical dekat sini. Faham. You know, ada benda tu dah ajar. I discharge my responsibility already. Tetapi as I said, kadang-kadang berjanggut, berkopiah, bernikap, bertudung labuh, semua perompak, Remy. Okay. Point ni menarik juga. Rasa macam kita laju lah episod yang pertama kali ni kan. You Dia kata tanpa mula je, dia terus lari. Ya, you Okay kata je, macam ni tanpa je. skrip, Okay. bismillah. I nak minta you relate sekejap kan. Business kan, bila kita bercakap pasal business kan, especially orang Melayu, especially. I tak kata orang Melayu ni memperguna, tapi memang teknik ni agak proven. Which is kalau business dibalut dengan agama, kan, dia sangat seksi untuk dijual. Of course. So maksudnya bukan hanya produk yang diagamakan, penampilan founder tu juga kan berasaskan agama. Kan? Apa yang Okey lah, Remy, kadang-kadang kan I sendiri ada dilema tau, Remy. I cuba nak jadi baik sebab I macam gini.
komen-komen Macam yang- gini tu macam mana? Macam komen-komen dia lembut ke, Okay. dia tu ke, dia ni ke. I sendiri ada battle diri I tau. Okay. Tapi sekarang bila I tengok orang yang straight, heterosexual, kelompok-kelompok macam you lagi lahanat tu tak Remy. Kelompok macam I? Maksudnya apa? Yang berjanggut? Ya, you know, menipu, rasa Ya. they are so entitled, rasa they are so privileged sebab ada kopiah, ada nikab, ada ni. Jadi kadang-kadang I rasa macam so fucked up dalam kepala otak I tau. Okay. Bila memikirkan yang I keep on punishing myself for not being the perfect hamba to Allah. You know, tapi bila I tengok orang yang I rasa macam lebih sempurna daripada I, tapi perangai, you know, maybe diorang buat tanpa diorang sedar. Jadi kita ambil tanggungjawab untuk bagi tahu. Tapi diorang akan ribat balik mengata they are entitled to do that. You know what I mean? Umpamanya merompak harta benda syarikat, taking money, advances, you know. So, bagi I kadang-kadang nak tengok company tu okay ke tidak, look at the balance sheet. Berapa banyak drawing, berapa banyak amount owing by director yang ada dekat dalam company tu. Challenge me, mana company yang clean? Mana yang clean? Challenge me. Tunjuk dekat muka I. Because I know the strategy, I know the technique. So how do you justify company you baru buat say 3-4 juta and suddenly you have cars yang over 1 million or 2 million, apa kau punya benefit in kind? Berapa banyak tax yang kau bayar? Whereby the income tax kata memang they only allow 150,000. Above than that, ada BIK, benefit in kind yang akan dikenakan atas personal tax you. You know what I mean? Ada banyaklah strategi. Show me the records. Okay. Yang Kita kebanyakannya bila bercakap je kan. Bukan I nak mengata tau Remy, tapi mengata lah. itulah dia. Bukan I nak mengata. Tapi mengata. Apa dia? Yang sebelum mula bicara kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi engkau at the end of the day merompak syarikat engkau. Kau memang deserve to get my middle finger. Remy. And then tak kembalikan hak orang. Exactly. Kan? And naik orang. So maksudnya kita dah menzalimi orang. Exactly. And then lah sekarang banyak company restructuring. Okay? Right sizing. Right sizing. Ayat yang baik. Kan, right sizing Remy. Yang dia retain yang bebal. Yang dapat gaji banyak yang bebal. Yang jadi mangsa budak-budak. Staff-staff. Staff-staff. Yang minimum pay 1,700. Itu yang dibuang. Faham tak? Yang kononnya, they have been the longest with me. They are so loyal. Kau retain budak ni. Padahal lahanat ni juga yang menjatuhkan bisnes kau tanpa kau sedar. Faham. You know what I mean? Yes. So how to make the right decision. Dan juga Remy, bila I bertemu dengan kadang-kadang founder-founder lah, business owner and whatever chicken kan, I kata fire this person. But instead of doing it, diorang akan kata tak boleh lah J. Kesian. Faham tak? Faham. Konteks keadaan tu tak dia letak pada tempat yang betul. Jadi you know what I mean? So now when I start to do business, manage business, this is business decision. If I need to fire you, it's business decision. Sometimes I am also not afraid to fire myself. You faham? Nak fire tak? diri sendiri. Yeah. Because if you stop giving value to the business, sebab sampai satu masa kadang-kadang kita tepu, faham tak? Dengan challenges, dengan market, dengan geopolitics that's impacting us, kadang-kadang kita pun rasa like, okay, maybe I should fire myself. Jadi kepada penonton yang tengok tanpa skrip ni, if you are working, continue working. Because business is not for everybody. Business is not for everybody. Okay, sebelum you nak cakap benda tu kan, kita tengok contohnya orang kata 9/10 rezeki datang daripada berniaga. Betul. Okay. Tapi hakikatnya kita pun tahu je. Kita pun tahu 9/10 yang gagal dalam bisnes tau. Ya. Tapi cerita 9 tu tak keluar. Exactly. Kan? Cuma ratio dia kan 10,000 berjaya, 90,000 tak jadi. Tapi cerita 10,000 ni kan meluas lah sampai orang terinspirasi. Okay J. Sebab zaman social media, Remy, people don't watch TV anymore. Faham. Cuma jadi they wanted to get entertainment from social media. Faham. Cuma I perlukan you punya apa yang you boleh share adalah kan
Ada bila you cakap tadi bukan semua orang boleh buat bisnes. Sebab apa? Sebab business requires a proper structure. You need to understand apa organisasi ini mahu ke mana, how long you wanted to do it, and then at the end of the day, how much you want out of this business and how much is enough for you. Sebab I bertemu ramai, Remy, yang diorang sendiri tak tahu how much is enough. Diorang tak ada the numbers in their head tau. Sebab buat business struggle dia, Remy, especially now with TikTok, with whatever, meta lah, marketing is just so noisy, you know. Sebab tu orang cakap bila buat bisnes ni kan, dalam mimpi pun kena kerja. Exactly. But as I said, you kerja kuat because it's your business. You know how much you should cash out from your business tau. How much is the number that you wanted to achieve? Because if anything happen, your effort pays. You have secured the money by way of dividend, by way of salary, by way of whatever. Kalau you nak expand bigger, for example, you wanted to go for listing, you dah cash out first round. You know, you exit from the business. Correct or not? Jadi itulah dia, Remy. Itulah plan dia. How much is enough for your business? 10,000, 10 juta, 20 juta, you work towards achieving it. Then you allow yourself time untuk you achieve the numbers that you're supposed to be getting. Sebab dia berbeza. I bekerja lama, Remy. Even dekat company lama pun, I masih lagi seorang pekerja, Remy. You know what I mean? So I know I bekerja. Masih lagi hands on. Masih lagi hands on until 2018 when I was not I dah tak boleh bekerja lagi. You faham tak? Faham. I dah tak boleh buat hands on, you know. Jadi I dah tahu I kena plan apa retirement plan I, berapa yang I perlu ada and all that. Sebab kita hidup ni kan, Malaysia sekarang kan menjadi negara towards going into an age nation, you know. Negara menua. Sekarang orang dah lambat mati. Correct or not? Jadi macam mana I nak support myself when I am older? How much is enough for me? Jadi dah start buat pengiraan tu. You faham tak? Ikutkan kiraan, kita boleh hidup sampai umur 90. Yeah, so like for example for you, you dah buat business berapa lama? How much is enough for you? So far sekarang ni, kalau I punya plan lah kan, bila kita punya dari segi cash tu, kita memang letak, kalau I punya personally memang I letak 30 million kan. So I dah letak bila I akan cash out kan. Sebab ini adalah exit plan yang banyak business owner tak ada perancangan ke arah tu. I pun dapat benda ni pun bila I start close dengan you. 30 million is your magic number. How old are you now? Sekarang this year 38. So you still have a long way to go. Berapa tahun you ada masa you allow yourself to work? Kalau I letak I punya time tu 45. So ada you lagi have 7 another tahun. 7 years for you to achieve 30 million. Apa you punya strategi? Sebab sekarang ni kan barulah datang strategi. Yes kan. You faham tak? Betul. I want to cash out 30 million from my business. At least kalau apa-apa jadi dekat business aku ataupun brand aku. For example, somebody wanted to buy my brand, so be it. At least I secure my money. You know, 30 million. Kalau you invest, you get like what? 10% or whatever percentage pun. You still can survive, Remy, and it's tax free, you know. Sorry je, because of kalau kita bercakap soal SME ni kan, dia punya point dia adalah kita tak pernah fikir untuk exit. Sebab sentimental kan. Bila dia tak ada plan, so which is dia akan rasa aku akan buat benda ni sampai mati. Betul, itulah banyak benda bodoh yang diorang buat. Benda bodoh yang diorang buat. Invest ni gagal, segala benda kegagalan. Sudah-sudahnya duduk depan social media menangis. You know what I mean? Faham. You know what you faham tak? Okay, you kata I macam nak meluahkan. Banyak I nak luahkan, Remy, tapi I pendam aja. You know, because I know it's the shit that I have to deal with myself. You understand or not? Kan, kalau I nak go live sekarang kan I dah jadi TikTokers. Kan? Yang live setiap malam. Okay je. Boleh je. I buka pekong semua orang, Remy.
Cuma I malas je. Jangan sampai ke situ lah kan. But why not? No. People need entertainment. Betul kan. People need entertainment, Cuma Remy. kan kalau kita mengaibkan orang tu tak bagus lah. Jadi mengaibkan. Aibkan diri sendiri boleh. No. Maksud I adalah kan you boleh datang dengan satu story tanpa menyebut nama sesiapa, Of course lah. tanpa menuju pada sesiapa. I know the law. Ya. Maksud I adalah allegedly. Kan. So maknanya satu story yang semua orang boleh ambil pengajaran Tak, kan. dia macam as I said, Remy, kadang-kadang up to a point I menyampah. Tapi kenapa I pergi live, Remy? I have been going on live for the past 1 month plus. You know, Okay. I started to tekan live waktu tu 14 hari bulan Mei. Kenapa? Sebab of course business dan berniaga. So platform ni adalah dia macam gini. Kita tak power, Remy, dekat marketing. Kita tak invest macam kawan-kawan you know, billboard merata jalan, TV asyik menyebut nama, you know what I mean or not, Remy. Tapi kita berkongsi rezeki dengan network kita. You know, we are one company that give the highest bonus in the market. Jadi we wanted them to do the marketing. Cara mana mereka selesa. So satu hari we just wanted to explore TikTok. You know, lepas tu kita panggil lah sifu-sifu mengajar tentang TikTok pasal affiliate lah, apalah, so that they have an alternative. Perspektif diorang lebih terbuka untuk explore option lain, so that they are current, you know, dengan trend dan juga dengan market. So bila I masuk kelas tu, dan I rasa macam okay, sebab TikTok is all about algorithm. Betul tak? Social media is all about algorithm. Okay. Jadi satu hari I pun fikir, and then lepas habis kelas, TikTok office, the boss came to see me from Singapore, and office Malaysia datang jumpa. So diorang kata, oh Dato', you need to do this, bla bla bla. Dan I pun fikir, okay lah. So I punya niat pada waktu itu adalah I just wanted to make friend with the algorithm. Okay. So I tekan live. Then I just wanted to mention the brand name dekat TikTok, so that it can help all our network tu berniaga, memudahkan. You know, nak pecah dara lah dekat TikTok. Nak pecah algoritma lah. Ya, lepas tu tapi seronok pula. I jumpa keseronokan dekat dalam TikTok ni. Dan I jumpa ramai orang baik dekat dalam TikTok, Remy. Apa je I minta, I dapat. Tiba-tiba orang jumpa I, buatkan I cake, Remy. Minta goreng pisang dapat. Freshly baked. Ya. I minta goreng pisang, orang lalam. Orang hantar ke rumah. You know. Jadi I jumpa ramai insan-insan baik dekat dalam TikTok. Yang yang buat benda baik tanpa harapkan balasan, Remy. So maknanya sekarang ni you sangat happy dengan life you, dan you dah tenang sekarang lah. Selepas beberapa tahun I menderita emosi mental, I happy, Remy. I rasa happy lebih bersemangat, Remy. Kadang-kadang I nak juga appear live membincangkan kenapa bisnes ni jatuh. Apa perangai diorang yang patut netizen tahu. Untuk hiburan semata-mata. Tapi you selalu pesan dekat I, sabar je, sabar je. Kan? Jadi I pun okey lah, ikutlah nasihat you. Alright, okay je. Dah berapa jam ni, Remy? Berapa lama dah? 55 minit. Alright. Tadi kita bercakap soal bisnes lah. Okay? Yeah. Kita bercakap soal bisnes, cerita tentang pengalaman you dalam membantu SME. Dan sekarang you sendiri hands on untuk develop bisnes you lah. And sekarang I tengah live, Remy. Diorang kata garang je malam ni. Sabar je. Okay je, kita nak balik kepada topik kita sekarang ni kan. Of course lah, kita ni manusia kan. I'm listening. You pun sebagai seorang anak kan, you pun ada family sekarang kan. Which is bila you dah lalu pengalaman ni, dan you tengok orang lain pun lalu macam-macam hurdles lah. Alright. Kita nak bercakap sikit lagi pasal bisnes ni, sikit lagi kan. You rasa kita tak nak cakap banyak point, satu point je. Apa masalah, apakah sebab kan banyak business owner ni, satu je I nak tahu, kenapa banyak business owner ni dia boleh gagal dalam bisnes tu dan jatuh terlungkup? Apakah sebab utama dia? Satu ayat.
takdir Tuhan, qada dan qadar. Janganlah cerita takdir. Habis tu dah tak boleh pula. Tak. Pada kacamata Jerry, kan? Bisnes kebanyakan SME gagal kerana ini. Apa ini tu? Tak ada mentor. Serius lah. Tak ada guru. Tak. Habis tu Remy, Tak. I don't have the answer for it. Okay. Because as I said, kenapa dia melingkup Remy? Because the priority tu tak jelas. Okay. So itulah jawapan you. Priority. So bermaksudnya bisnes akan lingkup bila founder tu dia tak ada priority yang jelas. Ya, sebab bagi diorang buat bisnes, they see the money, instant gratification, tak nak delay kan. To back up, to create your moat, kubu. If anything happen to my business, I have this income. If anything happen to this business, I have this income. Kadang-kadang, I lagi respect orang yang bekerja tau, Remy. Diorang dah ada retirement plan. Diorang ada EPF. Diorang ada PRS. Betul. You know what I mean? Betul. Business owner ada apa? Kadang-kadang, bila I kata gaji you potong EPF, I don't want Jerry. I want to claim director's fees. You know what I mean? Terlalu membongak. Padahal kalau how to structure the business, because kalau I EPF, 11, 12%, 11 individual, 12% company. Since I am the business owner, I increase my employer part jadi 9 ataupun 20% to prepare me for my retirement age nanti tau. Itulah priority. Dan jangan cakap benda ni tak diajar. Ada orang ajar Remy. Sekarang lagi pula Remy. Banyak sangat mentor dekat dalam TikTok. Belajar je. Yang paling best Remy. ChatGPT. Nah, tanya je. Kan? Tanya je. Lepas tu marah ChatGPT tu. You are the most fierce mentor. Tapi You tell me what is my gap. Tapi I dah tengok sekarang kan, kawan-kawan dia dah start ke arah apa tahu je. Untuk senior management, dia orang dah tak hiring tau. Dia orang akan gunakan AI untuk jadi senior management. Cuma executor je baru dah ada manager-manager ni. Exactly. Even you now lebih banyak guna AI, right? Yeah. So do you need to spend so much money? Why do you need to share this with all these so-called people with title and whatever? Might as well you take that portion and invest it for your retirement. Okay je, tadi kita bercakap soal bisnes kan, aktiviti bisnes dan pengalaman yang Kan? you dah So lalu. you tanya pasal kegagalan, priority. So at least now you know what is your end game. You wanted 30 million, correct or not? Correct. So you have 7 years. So 30 million divided by 7 years, how much? Jadi dekat situ, when you analyse your financial, when you analyse your P&L and balance sheet, you know retain earning you ada berapa. Betul. So you work hard this year. So you collect your retain earning. Simpan duit, cash flow. Satu jugalah Remy. Dulu masa I buat kelas, I selalu ajar business owner kena ada 4-5 bank account. Tiba-tiba sekarang I tengok dekat TikTok semua orang dok ajar benda tu. 4-5 bank account. 4-5 bank account. You know what I mean or not, Remy? Maknanya kalau you buat bisnes, you kena ada 4-5 bank account. Padahal aku dah ajar tahun 2010 dulu dah. Tentang bank account ni semua. Correct or not? Jadi it's good lah people panjangkan. I tak kata itu ilmu I. Tidak. Itu ilmu Allah. Okay? Tapi bagus bila I dengar tu. Tapi when it comes to execution, ada yang nak buat? Ada tak yang nak buat? Ada account tu tapi tak pakai. Ya. Faham tak? Even like for example, Remy, I bagi tahu dekat you, the company that I am with now, we are going steady, few million a month. We are achieving our new numbers this year. Kita sangat konservatif mengikut kemampuan syarikat. Kita tengok supplier kita mampu tak supply produk. Kita tengok kita punya market akan beli tak produk kita. Ada tak orang akan berubah tiba-tiba. For example, now we are selling chocolate. Ada tak tiba-tiba orang tak nak makan chocolate dah. Lepas tu kita tengok total accessible market dekat dalam industri chocolate berapa juta. Mustahil orang tak makan chocolate. You know that kind of thing. Kita sentiasa analyse potential. Banyak what if. Faham tak? Banyak what if tu yang kita tanya bila kita meeting, tahu tak Remy? Kemudian kita tengok kemampuan staff. Dan kita tengok kepandaian staff. Apa gap?
Kalau mereka tak tahu, apa pula cara kita untuk memahirkan mereka. Sebab itu tugas kita sebagai pemilik ataupun pendiri bisnes dan juga founder ataupun CEO yang ada dekat dalam bisnes ni tau. Bukannya, okay, kau pergi buat ni. Dia pula akan jawab noted. Kan budak-budak kan suka jawab noted, tapi apa yang dia noted pun aku tak tahu. Well noted. Well noted. Notified. Kan kalau nak English yang lebih bombastic, notified katanya. Tapi when did you actually sit down with them to understand what do they understand about their task? Dan how do you measure the performance? What did they do? Ada tak you spend time tengok gap supaya dia lebih mahir? Itulah dia yang kita kena sentiasa tengok. So that's why the growth is very conventional, yang kita pun okay, we don't want to, bukan kita tak nak, bukan kita mempertikaikan rezeki Tuhan ataupun apa, tapi kita ukur baju di badan sendiri, Rami. Because we wanted to do business for it to grow for a long time. Sebab kita sediakan platform untuk acik-acik berniaga serata Malaysia. Right. Okay je. So okay tak, Rami? Okay. Dah sejam ke kan? ni, Dek? Alright. So tadi kita bercakap soal bisnes. Okay, now kita nak balik-balik kepada kita punya podcast pada kali ini tentang Tanpa Skrip Podcast. Okay. Okay je. You sebelum ni dah berapa banyak podcast yang you masuk? I pergi satu podcast under Funnel Evo, buat saja, and then hari tu I buat dengan, ada satu buku punya podcast. Masa tu dekat Pesta Buku last year. Lepas tu I pergi last week kot dengan Dr. Wan Share. Dengan Wan Share. Alright. Lepas tu title dia potong I punya shorts tu memang Betul. M-Star betul lah, sampai beratus ribu orang nak tengok apa konten dia, Remy. Apa basically you personally dengar podcast tak? Every day I akan dengar podcast. Podcast apa yang you dengar? Okay. Podcast yang I dengar setiap hari on my way to work adalah Game of Impossible. Podcast apa tu? Idris Jala dengan Idris anak. Jala. Okay. So I tengok dia punya short tu je. Okay. Game of Impossible, I akan tengok Game of Impossible. Dia dengan Leon tu Dengan Leon. So on my way to work, and then I akan dengar tu dan I akan ulang satu episod 3-4 kali untuk I faham intipati apa yang diperbincangkan. Kedua, malam sebelum tidur podcast juga akan dengar nak tidur. Tapi sekarang dah berubah lah rutin tu, sebab I keluar live dekat TikTok pukul 9 sampai pukul 11. Lepas tu bila nak tidur tu I akan dengar Ustaz Badli Shah, Ustaz Auni. Ceramah lah, bukan podcast. Ceramah tu. Okay, tapi Ustaz Auni tu kadang-kadang bila I dengar I sampai mimpi-mimpi. Jadi akan dengar Ustaz Badli Shah. Dengar sampai termimpi-mimpi lah. Sebab apa? Sebab dia punya penerangan. Sebab I suka sejarah juga kot. Okay. So I could imagine, the places that I visit. Kan dia selalu akan membincangkan tentang tu kan. So kadang-kadang kita dengar sambil nak tidur, letak kat tepi telinga tu kan. Sampai kita terlelap tu, sampai kadang-kadang termimpi kan. Tiba-tiba, apa yang aku mimpi ni? Okay. Tapi selalunya Ustaz Badli Shah. Alright. Ustaz Datuk Badli Shah. Kalau you tengok podcast sekarang dekat Malaysia ni, orang cakap kan, orang lain buat podcast, kau pun nak buat podcast juga, kan? So I ajak you jadi co-host ni, nak pula. Dia macam ni, Remy. Okay. Kenapa I nak Remy? Okay. I nak cakap dekat you for the first time. When I was down last year after my case went viral, I know there's a lot of perspective, tanggapan orang pada I, because people do not know what is happening. So why I took that action untuk buat apa yang I buat. So diorang tak tahu apa yang berlaku sebelum itu. So I was alone. So only my friends sahaja yang ada. So of course I have few friends yang always giving me support, moral. Okay, kau okay nya, tak ada apalah nya, sabarlah nya. You know what I mean? Tapi I wanted to hear other people's perspective. Then you came. And then you lend me your memberi bahu you untuk I menangis dekat bahu you. Dan you dengar tanpa judge, dan I luahkan aja. Of course I could not tell you
apa cerita sebenar. You know, tetapi bila I cerita dekat you dan you pun tak tanya I what actually happened. Dan pada waktu itu I sendiri pun tak tahu kenapa I ambil keputusan itu. You know, dan sometimes I fikir mungkin juga I menyesal, I marah, terburu-buru kan. You know, tapi benda dah jadi, you know, that's why I said. Kadang-kadang terlajak perahu boleh tarik, terlajak kata tak boleh. Mungkin juga I geram. You know what I mean? Jadi bila asyik ditekan-tekan, jadi I geram, I just need to do something. So I tak ada outlet, I tak ada channel untuk I luahkan. Of course kalau dengan family, what else can they say? Sebab kalau jumpa family akan celakalah, babi lah, sial lah. You know what I mean? But I don't want to hear that. Kalau jumpa kawan pun, memang celakalah, sial lah, itulah, you know. Tapi bila jumpa you, it's a different perspective altogether, you know. And then kita selalu lepak malam-malam bila I tengah down, you know. Dan kadang-kadang, dan bila at the same time, I dekat dalam office ni banyak challenges. Sebab sekarang I dah jadi pendiri bisnes sekarang. Jadi kita yang ada anggota kerja. Yang sentiasa perlu dipepah dan diajar untuk mereka jadi lebih mahir. Jadi you were always there. Jadi dan you duk cakap pasal ni dekat 5-6 bulan kot. Lama je. Itulah. Lama sebab dan I pun fikir Remy, okeylah kan I nak buat podcast lah, I nak buat podcast lah. Dan satu hari bila you kata jom je buat podcast, I kata okeylah, jomlah Remy. So I hope I am doing okay, Remy. Okay. Sebab kan kalau on my side pula lah kan. Okay, of course kita akan kita ada different circle juga kan. You pun nanti akan bawa you punya circle, I pun akan bawa I punya circle jugalah kan. So basically apa yang I nampak je kan, sebenarnya baguslah. Makin banyak podcast dekat Malaysia ni, sebab point dia adalah kita nak berkongsi dan dia bukan mendidik tau je. I pun cringe juga dengar ayat mendidik ni kan. Siapalah kita nak didik orang. Cuma dengan apa yang kita lalu ni je, harap kalau ada mistake, orang tak lalu mistake tu jugalah. Kan? So informal way, orang boleh ambil apa yang kita bercakap sekarang malam ni, dan juga mungkin untuk next kita punya episod lah. Dia adalah macam gini, Remy. Tak payah nak harap apa sangat. At least kita ada outlet dan avenue untuk kita bercakap. Dan kalau siapa nak hencak lah. Kalau siapa nak maki lah. You know, you may not understand what we're talking about. Dia macam gini, you go through your shit, I went through my shit. You know. So dia punya point dia je adalah kan, podcast ni adalah sekarang both of us kita buat business. So kita bukan nak buat business dengan podcast ni. So I rasa kita lebih transparent dan kita bukanlah nak monetize sangat podcast tanpa skrip ni. Cuma dia akan jadi satu platform yang kita akan bawa. Kalau podcast ni jadi mangsa hecapan, ada engagement, bolehlah monetize kat situ. Jadi viewer tolong hencap. Tapi point dia je, kita boleh bagi medium kepada kawan-kawan kita jugalah. Kawan-kawan kita nanti ada orang-orang baik yang kita akan ajak. Boleh tak I makikan dia orang? Kalau tiap-tiap minggu asyik kita je, orang pun boring kan. Boleh I makikan dia orang tak? Kita kena bagi platform ni je kepada SMB SME yang kita nak tengok. Kadang-kadang mungkin dalam podcast ni dia orang pun ada dia orang nak bercakap kan. Kalau orang nampak bisnes dia, tapi rupanya ini orang dia, macam ni cara dia bercakap. Faham kan. So kita akan bagi platform ni jugalah untuk dia orang ke depan kan, dan dia orang bercakap juga tentang bisnes dia orang lah kan? Boleh Remy. Alright. I hope I did justice to you for all your investment dengan studio yang gah ni dengan ni yang cantik and all that. Hopefully you are happy. Tapi as I said, Remy, bila you kata tanpa skrip, then I can be whoever I wanted to be. Better. Lepas tu I harap orang yang tengok ni tengok dulu, appreciate dulu opinion ni. Betul. Sebab kadang-kadang kata-kata yang keluar daripada mulut kita ni adalah mungkin marah, kecewa, yang kita simpan dan kita tak ada outlet untuk kita luahkan. Bukan kita nak mengadu dekat netizen tau, tapi kadang-kadang luahan tentang kebodohan kita, tentang apa benda yang kita tak buat dengan betul, tentang apa benda yang kita tak nampak, apa kesilapan kita, dan mungkin prioriti kita berbeza pada waktu itu, Remy. Betul. Dia macam ni tau je. Kalau kita bercakap soal
kenapa kita buat benda ni juga kan. Dia something benda yang kita tak harap apa yang dia bercakap, kalau contoh kita kata kan, both of us buat podcast ni kita ikhlas contohnya kan. Bukan itu yang kita harapkan jugalah. Sebab I yakin satu benda, kalau kita betul-betul sincere buat benda ni kan, akan ada angle ataupun bantuan-bantuan lain yang akan dipermudahkan. I yakin benda tu kan. InsyaAllah, Remy. Sebab dia bergantung kepada niat kita. Betul, Remy. Kenapa kita buat benda ni kan. Okay. Before you end, dah habis ke masa ni? Boleh cakap sikit lagi? Okay. I also wanted to thank you, ya Remy, untuk semua yang menonton. For the past how many years I was battling with not just myself tetapi my faith. Dengan I punya iman. You know what I mean, Remy? Sampai I terlalu takut dengan kelompok-kelompok yang terlalu taksub pada orang, tahu tak Remy? I sangat, masa tu I dah sampai, walaupun I cetek ilmu agama, tetapi I rasa ianya sangat tidak betul. Adakah you sedang cakap you trauma? Sangat trauma, Remy. Sangat For trauma. many years, Remy. Yeah. Sampai kan satu hari I cakap dengan you kan secara bergurau kan, I pergi umrah, I kata I want to become Syiah lah sebab aku takut, aku dah tak tahu dah ahli sunnah ni apa. You know what I mean? Sepatutnya kita kena membuat pengharapan kita directly to God, you know, dan kita berselawat ke atas baginda Rasulullah, tetapi tiba-tiba ada pula kelompok-kelompok manusia yang kita perlu hormat. Hormat ni adalah satu perkataan yang telah dirogol, you know, tapi dah hormat ni dah jadi disanjung. Sampai I rasa terlalu confused dengan situasi ni, Remy. You know, dan bila I jumpa dengan you, I sangat bertuah, you seorang kawan yang baik. You temukan I dengan Dr. Maza, tau Remy. That was, at that time I was at the peak. Last year Last year, July. I was at the... you ingat I tahulah last year, tak ingat lah bulan berapa. July, Remy. I'm an accountant, Remy. I remember numbers. Okay, then? Okay. So bila you you make the effort, pada waktu tu you tahu I was so down, you know, dan you temukan I dengan Dr. Maza pada waktu tu, tau Remy. Dan I cakap, dan I found peace again. Bila dia cakap pesanan dia pada I. Cuba you kongsikan. Don't let anyone decide how you find your God, Jay. You find your own God. Not everyone's journey the same. But always remember, go back to Sunnah and Al-Quran. Itu sahaja. And then there's no intermediary dalam hubungan you dengan Tuhan. Itu je. Ya Allah, Remy, it took me like many years with all the struggle dengan I punya pemikiran tentang iman, tau. I was in an environment that people fucked up with my faith, tau Remy. Jadi I rasa macam, ya Allah, after I went to see him dengan Dr. Maza, tak lama lepas tu, a week after that, I terus pergi Mekah. Masa tu I punya monolog, it was just asking forgiveness. I may have neglected you. I know I am your hamba, ya Allah, tetapi I put my hope to orang. Betul. I rasa masa tu, Remy, berdosanya I. Tapi sekarang sangat tenang. You know? Inilah hasilnya. Kan? You know, sampaikan I ajar acik-acik dekat agent platform I I kata sebelum tekan live, doa dulu tau. Allahumma inni as'aluka 300 parcel. Dia bukan tolong doakan I. Bukan. I takut, Remy, sebab kadang-kadang perspektif apa yang kita lalui tak sama. Apa yang orang nampak, orang akan ingat I akan mempersendakan kuasa doa. Bukan. Because people don't know what I went through. I was so fucked up with my faith at that time. Sampai I takut siapa yang I nak percaya. Tapi I percaya sekarang kepada kekuasaan kasih sayang Allah. And then I jumpa orang yang baik, yang bimbing I, you know. And then bila you selalu cerita yang Dr. Maza always ask of me and check on me whether I'm okay or not, I am so happy, Remy. Alhamdulillah. Yalah. I found peace Sebab again. bila kita, yalah,
Kita sekarang buat business kan. Selain daripada kita drive. Kalau kita tak boleh nak drive diri kita je kan. Ya. Kita ni akan jadi role model kepada staff kita juga tau. Okay? Staff kita yang tengok kita. You sebagai majikan, you pun tak solat contohnya. Orang tengok tau. Kan? Orang tengok kita. So kalau itu daripada segi luaran lah. Kalau dekat staff kan, kita menzalimi dengan tak membayar hak orang, tak bayar overtime, tak bayar EPF so-so orang kan. Ini benda yang sepatutnya kita sebagai bisnes tak buat lah kan. Maknanya kita menzalimi orang. Ni benda zalim ni bukan benda yang kecil tau. Sebab itulah Remy, dia macam gini. Itulah Remy kadang-kadang kan pernah lah allegedly Remy. Allegedly ada seorang teman. Kawan I. Dia ni orang akan kata dia garang, dia ni bengis. Kawan you ni lah. Yalah, dia yang paling haram jadah, suka marah staff, apa segala. Tapi throughout masa dia menjadi leader dekat dalam organisasi tu, staff dapat bonus 3-4 bulan Remy. Lepas tu bila kawan I ni berhenti daripada syarikat tu dengan pucuk pimpinan baru ya Remy, tiba-tiba I terjumpa lah dekat dalam social media. So kawan I ni bercerita, dia katanya aku dulu bos yang garangnya, tapi aku akan cuba berlaku adil dengan staffnya. Tapi bila aku dah tak ada dekat company tu nya, bulan puasa, diorang dapat sekampit berasnya. Dia kata, ya Allah, dah asnaf ke staff you all tu? Daripada 3-4 bulan bonus mendapat sekampit beras. Kita bukan mempertikaikan tentang rezeki Remy, no. Tetapi you understand or not? Jadi in this world, what is right? There's no wrong or right. It's about who is courageous. Siapa yang lebih berani, Remy. Jadi I pun ketawa kalau kawan I tu asnaf dah staff, ex-staff you all kan. Alright, okay je. Apa plan you ke depan sekarang? Plan I ke depan adalah dia macam gini. You this year, berapa? How old are you this year? I am going to be 54, Remy. Umur pencen dah ni. Okay. Dia consider dah umur bau-bau tanah dah, Remy. Dah bau-bau tanah dah. Ketawa abang cameraman. Betul lah kalau jumpa orang tua lah, cakap kan? Bau-bau tanah. Lepas tu? Tapi dengan misi dan purpose baru I ni, it keeps me going. Probably for another 3-4 years. You know, I don't know. Maybe I plan to go back to Ipoh, you know. Dan juga mungkin bernetwork dengan orang di TikTok. Seronok Remy dekat TikTok Remy. Ramai orang baik Remy. You sekarang asyik cerita TikTok je sekarang. Kan? Syok. Kadang-kadang bila I bersembang-sembang dekat TikTok tu, diorang kata, kenapa tak buka beg kuning? Salah pula I tak buka beg kuning. Jual lah. Diorang nak beli. You know, seronok. You know, dia macam gini Remy. Kononnya dulu usahawan berjaya lah, jutawan lah, whatever chicken. Tapi sekarang aku buka beg kuning. Kau Remy, dapatlah sale sehari 1,500, 2,000, 3,000. Okey lah, Alhamdulillah lah Remy. Tapi you ada plan nak settle down kat Ipoh ke? I think I wanted to lah, because now currently I'm living in Shah Alam. Ke nak mengimbau zaman-zaman childhood you di Ipoh? Childhood I tak ada apa sangat dekat Ipoh. Tapi kenapa ada rasa nak settle down di Ipoh? Sebab rumah family I masih lagi dekat sana. My mother now lives near me. Okay. Jadi dan sekarang bila dah makin tua, I menyampah dengan traffic dekat Lembah Kelang ni. Macam semalam I pergi airport hari Ahad pukul 7 nak balik, hantar my niece balik Singapore. Dari airport nak balik rumah 1 jam lebih. I got so stressed. Jadi mungkin I pun tak tahu Remy, cadangnya I nak balik Ipoh. I wanted to settle down in Ipoh. Dan juga tak tahulah, tengoklah macam mana. I don't know where life takes me. Tapi masa 3 tahun dulu Remy, ada juga I terfikir Remy,
ada kawan I dekat London, masih ada lagi kawan dekat London, ada kawan dekat Dubai. So bila I mengadu nasib kan, sebab bila I sorang-sorang, they are the friends yang akan dengar I punya keluh kesah. Dia kata, come, let's come back to London, or else you can come back to Dubai and all that, you know. Tapi I kata tak apalah, I think I'm gonna be okay. Kita sendiri yang kena rawat diri kita, Remy. Betul. So I don't know sampai bila company ni perlukan I masih lagi, dan sampai bila I rasa I ada value yang I boleh bagi pada company ni. Dan lagi satu, I don't want to always overstay my welcome. I tak nak overstay my welcome. Maksudnya? Mungkin juga pengalaman I sebelum ni, I overstay I punya welcome. You know, because at the end of the day, it's not my company. I work there. You know, people put label to me to glorify my position. Benda yang I tak tanyakan. Dan benda yang I tak minta. You faham tak? And that shit happen. So, kadang-kadang dia jadi trauma dan juga phobia tau. Will it happen now? Jadi I need to find a stop. So that I tak nak broken hearted lagi, Remy. Faham? Cukup lah I diuji iman, diuji kepala otak, you know. But I tell you, Remy, mental illness is real, you know, Remy. Betul. I went cuckoo, you know, even when I see you, I was already so cuckoo. Tapi betul je, daripada apa yang you pun tahu, and one of my best friend pun lalu situasi yang sama, kan? So it's very impacted me personally juga, kan? So which is kalau kita nampak depression is real. Yeah. Kan? Kita tak rasa benda ni benda main-main. Because of last time I kalau tengok ada kawan yang kena anxiety, panic, depression ni, I rasa macam we still can overcome it. But now I rasa bila benda ni lalu dengan orang yang sangat-sangat rapat dengan I, so I rasa that's why I cakap lah, benda ni sangat-sangat real. So that's why bila I jumpa you kan, ataupun kawan-kawan yang terdekat, especially sekarang ni, kita banyak jumpa kawan-kawan yang buat bisnes yang tengah struggle kan. At least kalau kita tak boleh bantu dari segi monetary pun, kan, at least mendengar, kita bagi telinga kita pun. Exactly, okay. That's what you did. So I am so appreciative tau. Sebab kalau I jumpa orang, kebanyakannya diorang akan menganjing tau, Remy. Sebab apa yang je? layak I babikan aja. Sebab apa tau. je? Daripada kecil kan, mak I ni bila cakap pasal mak ni kan, tadi apa balik daripada Kelang, mak I lepas operate kan. So tadi bila lepas operate, hari tu buat mata kanan, cataract kan. And then lepas 2 minggu pagi tadi buat mak you bayar-bayar I lah. Mak sebab I pun lagi berapa tahun dah kena 66. Oh. So tadi pagi tadi buat mata kiri kan. And then bila doktor bagi balik, and then tadi kat rumah mula I duduk dengan dia daripada pukul 3 tadi. So kita dari kali ni shoot pukul 7. So I cakap pukul 6 I nak kena gerak lah. So okay, duk sembang. And then tadi sebelum I gerak, tiba-tiba I dengar mak I menjerit daripada dapur. I terkejut tau. And then I lari, mak I tengah muntah-muntah tau. Okay. So and then medicine punya effect. Sebab doktor kata balik terus rest. Faham. Kan dia tak rest, duk mengamah dapur, mengamah apa semua nah. So and then I call doktor tadi, and then doktor kata tak ada apa, I just bagi rest je lah. So kita bila cakap pasal mak ni, point dia adalah mak I selalu pesan daripada kecil. Mak I cakap apa? Kau jangan nak ini orang. Kau buat baik, Allah akan jumpakan kau dengan orang-orang baik. Itu je. So until sekarang, and I paling takut kalau I buat tak baik dengan kawan I. So kalau I berkawan ni je, I memang berkawan betul-betul je. Kan? So kalau ada benda yang kita tak bersetuju pun, I okay je. Betul. Tak ada masalah. Kan? Betul. Cuma umur-umur kita ni je kan. Tak ada lagi pasal you muda lagi kan? I yang bau-bau tanah Remy. Tak, maksud I adalah kan, bila I dah 10 tahun buat bisnes tau je. 10 tahun ni mengajar I, kita 10 tahun dalam bisnes. So I kerja dulu bahagian sales tau. So kita dah jumpa macam-macam orang tau je. Cuma tak berbaloi. Dah lah dekat Malaysia, negara kecil, circle bisnes ni kecil, kan. Apa yang kau buat,
cerita ni akan berlega-lega dalam industri. Betul. Tau. So janganlah cuba buat benda yang tak baik. Betul. Aneh orang. Kan? Pasal cerita ni sooner or later dia akan sampai. Betul. Kan? So adakah kita nak orang kenal kita dengan benda yang tak baik? Oh, tapi sebenarnya Remy, actually to tell you kan, what happened last year kan Remy kan, it really frightens me tau. Maksudnya? Yalah, I punya whatever situation yang jadi dekat I tau. You know, dia sebenar-benarnya I sangat takut. Tapi bila I fikir I don't have anything to lose, I am single. Bukan I kata I bangga lah, tapi I only have my family, my mother, yang I kena pastikan that they are okay. Dan kalau apa pun sial yang jadi dekat I, dia tak akan melibatkan keturunan I. You know, and I don't have to carry that burden throughout all the generation. You faham tak Remy? Jadi even for me juga kan Remy, untuk ambil keputusan tu kan, it took me a while Remy before I finally made that decision. Bagi I was already so down. Itulah dia bak kata netizen sekarang, menekan-nekan. Jangan kau dilarang menekan-nekan. Kau menekan-nekan. Dilarang menekan-nekan. Kan jadi macam tu lah Remy. But anyway, thank you tau Remy. Okay. Dia macam ni tau je. Don't thank you to me because you perasan tak je? Sekarang ni kalau kata I ajak you jumpa kawan-kawan, hujung sesi tu dia akan jadi tuition. Jumpa je orang. Sebab apa? SME ni bila dia orang look up dengan you, dia orang akan minta apa? Pandangan. Dia macam gini lah Remy, kadang-kadang kan, as much as I don't want, kadang-kadang I pernah cakap dekat you kan Remy kan, kenapa I tak nak jumpa orang tau? Sebab bila orang akan minta nasihat. Orang akan minta nasihat. Lepas tu kalau kita tengok ilmu kesyirikan, ilmu kekurafatan, ilmu-ilmu kira-kira tarikh lahir ni kan Remy. Bila orang kira tarikh lahir I kan, diorang kata I orang yang sangat bertanggungjawab lah, itulah whatever chicken lah. Kan sesiapa yang menonton podcast ni, kiralah tarikh lahir I 23/11/1972 kan. 23/11 23/11/72. Inilah dia. I 15/11. Yalah, you Scorpio, I Sagittarius. Yeah. Okay, ini ilmu kurafat, ilmu syirik kan. Jadi nak tak nak, mungkin memang dalam DNA I yang suka kepada cuba bantu menyelesaikan masalah. Sebab I tak reti nak sembang bodoh Remy. Allergic. I sembang bodoh dengan kawan rapat I sembang bodoh dengan my close friend. Tapi bila jumpa orang, aku nak sembang apa dengan kau? You ada anak 3. I nak sembang apa pasal kucing I? You know what I mean? I tak ada common topic that I wanted to share with you. Jadi kadang-kadang bila you bawa I kenal, jumpa kawan-kawan you kan, and mostly it's like I wanted them to give value lah. Geng-geng usra. Geng-geng usra. Geng-geng usra. Pastikan ya. Pastikan direct to God ya. Alright. Okay. Kepada semua penonton yang sedang tengok kita punya podcast Tanpa Skrip episod pertama ni, yang dah dengar J membongak daripada awal, start je terus masuk gear 5, pam sampailah ke hujung. Tapi ini adalah pengalaman yang real yang kami berdua lalu, tapi J lebih berpengalaman lah. And sebab dalam melihat banyak usahawan lah J kan, you lebih banyak case study lah. Sebab I banyak fokus on myself je kan. Cuma bila kita ada circle kawan-kawan, especially kawan-kawan usrah, betul kan, kita mendengar jugalah kawan-kawan kita punya hurdle. So kepada viewer, you agree, we agree to disagree. So if you want to hencap, silakan. If you nak maki, silakan. We don't expect you to agree lah. Tapi we agree to disagree. Tapi kita kena tanya viewer dan listener kita juga kan. Sebab nanti kita akan ada dekat Spotify tau. Adakah itu berbunyi angkuh Remy? Tak juga kot. Tak kan. jugalah. Sebab benda ni bergantung kepada penerimaan orang lah. Betul. Kan. Cuma kita tak harap orang untuk judge kita. Cuma pada I, kita adalah someone yang genuine. Sebab kita buat bisnes dan kita akan bercerita, berkongsi tentang pengalaman yang kita lalui sendiri. So cuma kepada semua viewers dan juga listener,
listener, okay, kat luar sana yang mungkin ada soalan yang nak tanya kepada kita untuk next episode. Ya. Boleh drop dekat ruangan komen kat bawah, nanti kami akan baca and nanti kita akan tengoklah untuk kita bawa ke next episode dan kita kupas. Dan of course mungkin selepas ni mungkin bukan kita, kita mungkin akan bukan I lagi. tak, janganlah macam tu. Janganlah meninggalkan I seorang-seorang. Dah siap ke belum? Jalan-jalan dengan Co-host, sepatu rodaku. Jalan-jalan. Okay, so boleh drop dekat komen. So nanti kami akan baca dan kita akan bawa ke next episode. Baik. Alright. So thank you. Terima kasih Jay. Thank you, kerana Randy. sudi untuk Thank menjadi you. co-host. Kepada viewer again, as I said, I am not the most perfect person you have ever seen. And then mungkin you guys akan ada perspektif I mulut lancang, I perasan bagus, I poyo or whatever. But as I said, you are entitled to your opinion. But before we end today's episode, I wanted to really sincerely apologize from the bottom of my heart. I minta maaf kalau apa yang I cakap tu kita tidak bersetuju. I tak ada niat apa-apa. I just wanted to go along apa yang Remy mahukan dengan program ataupun podcast tanpa skrip ini. Itu sahaja. Minta maaf tau. I minta maaf. Okay, thank you. Sampai kita jumpa lagi di Tanpa Skrip Podcast episod yang kedua. Assalamualaikum.